Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio. Karangu Muraya ni aremetwo ni kuhitha gikeno giake thutha wa ndeto ici njega, ndeto iria arekereirie agikungwira hotani uria arikia kwigwatira uri ngeisa ikuhi. Karangu wa Muraya uria niwe ukungwirwo ni namba nene ya Kenya aria ni ahuthiria nenda haria arakorirwo akiyukia gikombe kia Best Brand Ambassador of the Year guku mitambo-ini ya ukinyaniria. Karangu uria niwe brand promoter wa makiria ma products na kambuni 23 haria ehokeirwo kuongerera wendia kana sales ya kambuni icio. Oho Karangu akihotanira Best Social Media Influencer of the Year. Karangu akiguciriria namba nene ya mashabiki na iroreria nenda ciake aria makenagio ni wira mwega uria akoretwo akirutira muingi makenyitanira guteithiriria na kuhatura andu mathina-ini ngurani. Na riu Karangu ni arikitie kuongerera namba irathimo ciake na the new west ari wira uria arikia kwigwatira miaraho ya muthenya wa umuthi. Karangu agithie nenda-ini ciake na through kwitukira mutambo wake wa Facebook akorwo akirekereria ndumiriri ino. Airwo ni gikeno na kumenyithia roreri ake ati another win, Jehovah you are wonderful, from today it's official that I'm the official brand ambassador of Hana Premium Products, glory be to God. Simseme Hana wabarikiwe. Karangu akigwatira wira thiini wa kambuni ino ni rigwete inene muno guku bururi-ini tukimwira congratulations haria athiete na mbere kwamukira ndumiriri cia kumukungwira hamwe na andu aria marikitie kumuikiria ndumiriri ciao ta uria ngukorwo ngikuonia ni Ndama wa Ndama Spares uria niwe kana ni umwe wa gitonga kia Karangu akimwira congratulations Alinoda, keep winning. Karangu akimucokeria na kumwira you are best, only God knows how important you are in my life and my ministry. When I'm counting my blessings I start with you. Onake Karo kimwe akimwira congratulations, keep winning. Karangu akiuga na githiti Ngai. Onake shabiki uyu wake akiuga tell us the direction you face while praying. Chei akiuga onake no ende kumenya kuria wa Muraya ahoyaga arorete tondu maguku niguo tugaga ni Ngai agutirira githithi giake. Congratulations Mr. Wonderful. Kikuyu Daily News, subscribe.